Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf lahir dan batin. Kami di sini akan melihat si emak naik calung. Oke guys, lanjut saja videonya. Sok. Oke, Mak. Oke guys, guys. Turun, Mak. Guys. Saya akan mencoba guys ya. Ayo kita ngantri dulu guys. Dia fix. Ini guys, gue jatuh guys, jatuh di situ guys. Tong dituang tuh, Mak. Awas guys, di situ saya labu guys. Anjing guys. Mau kuyuk ya pik mana pik? Anjing guys, gue jatuh. Sunda tuh, ay. Ya, cai. Hah? Wah, kalah berapa? Oh, kali segera. Yuk, Guys. aja. Kali ini bong. Ya. Aing deui. Ibu-ibu tah, si Opik.
Mat, dulu mat. Naik mat. Sama mata. Mata. Panglima Haryono. Sang juara, oi, sang juara. Juara kayak Jawa, juara kayak Jawa. Wah. Kata kunaan pangkala cahaya ay barudak diangkat karinya tiga kabulisan. Tak ada kalat tungku pemuda. Karinya tu barudak karinya. Ngarahan kalatak. Roll make eta roll. Semprotan eta. Lah si Petot ngahalangan deh. Doain kali ke. Sok mam meluncur mak. Dogit siapa si murah gape? Bukan apa. Wah bahaya. Bisa ada nih. Cek nggak lompat tuh. Ada sih ya gitu. Ngedit, nges dia. Ngelanjut nih. Nges dia. Oke guys. Guys. Kalau kan nih. Dengan gini. Take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I got the horses in the back, horse stock is attached, head is matted black.